Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Umar bah hati kanan putrana ini hebat serah Abdullah ibni Umar hebat. Abdullah ibni Umar nih dari hebat atau tahu enggak mau napuka beni apuka nase langsung apuka rajin jauh unggul congoi sejarah rajin ini pedut bah ika buka bah gogo yuk Allahu Akbar mon bianja ronero ya alpu minta lembu enggak mon dia lain deh kayak lain dong oh enggak ya mon gue tak gitu cok mini ngitis gue tak ngitek makin ngitek gue PCNU Pamekasan beri daftar siapa yang mau vaksin nih suruh daftar lewat WA gue tak nyawa gue tak nyawa dan gue kengki ki teroma beres ate pola aku laku vaksin ki kemarin mon lah pidato sorong mau tahu kartu vaksin dari usaha vaksin gitu budi mon paham mabuk siapa tahu cok makin perpanjangan vaksin vaksin makin pidato usaha vaksin ya usaha vaksin gitu budi pada sing ngunceng dek emak kok ay malah bonda LDNU Pamekasan mabada pelatihan dai muda gula salah setong tutorah Pak Budi saya tanya ke gula dari pesantren Ustad tanya ya gula apa syaratnya menjadi dai itu dua dan gula syarat jadi dai itu tidak pernah sulit cuma dua satu punya ilmu dua ada yang ngundang gula bunda saya ngunceng demak cok setahun juga ada kok 3 bulan tak ada remasakan pengajian ke burung kapi ada nggak lengan asalaman tak boleh jangan jago japo ladok dengan cabisa kah jadi rekan zaman pengajian sederhana rekan pada kak muka rahasia ruwari para saya nggak lihat mau gula ternyata nembian jadi gula mau ngodaan benembian berarti embian empuk gula tapi kakak gula jadi embian mau tetap mau nengel lorong beri besar gula kakak apa mak bengis deh kalian apa ini gua beri lagi ya pokok jabisan setelah terima kurang apa billahin jak gua tak nerima ini kok lama dia sompat di lalu di bagi ka anu di keng mon nguncang boleh beri di mojok tis gratis mana makin gratis asli gratis jago tak minta tuntut mon minta lah setia kawan polan PPKM ya kan Allah sallallahu Muhammad berapa lagi siapa aja jagon nyongocam lah kikir kok bagi baju bagi aja wakir kikir itu masjid iman gak aman tenggenteng ya ada nih 5 waktu dak salat berjamaah tolong saulok bener kadang kiai nadan TV maca salawat TV iqamah TV ya alhamdulillah pejang ke TV tapok pada penyakit ada benjogowi wasroto top masjid kejok kikir kapi pangutak pemerintah dolim duduk masjid itu topak padahal si aja cat atau keman getaran ke masjid ribarin dah kita itu top mata mangkat jadi top pemadu magirido kadang si du magirido amin nabi Jumat tepak ke Jumat plus apa Jumat plus pada ban haji plus ruah dari haji lipas berangkat mudik mulai kada aduh kan haji plus mon regudel kan berangkat kada mulai mudik kayak mon haji plus berangkat mudik sana para pelaksanaan buru berangkat mulai orang kita mulai kada aduh haji plus make Jumat pada Jumat plus orang lah berangkat tak mangkat aja para iqamah mangkat mulai kada terusnya mana Jumat plus
Ada sekejepok serongaat ro nyaman Jumat plus plus. Apa lemak? Aduh, udah oleh apresiasi lele aman. Tahu cen mentiukum ya. Senyarang dia. Jadi jangan nemor magi siapa nyarang mon seti. Ada bu, ngereng. Syukur nikmat Allah, syukur yang dipujuk panika. Tore, bismillah. Dan guleban panjenengan harus punya komitmen untuk bisa dadi katorona pujuk sebisa ngereng lalambana. Amin. Ika bala lalambana pujuk. Pujuk sahabat abai. Pakun nikah saya kalako. Tak kira lopot dari nikah. Ika bala tong melolo matajem setrum. Pujuk gamak abai. Saya oleh sambian melolo matajem setrum. Mak sedikah ke muslim. Orang dadi tokoh agama pujuk panika dadi pelita di semua zaman, pelita pada masyarakat. Pelita berarti terak yambong na masyarakat, yambong na umat nika para rabu sepeteng nalpe aka ulama, nalpe aka pujuk, nalpe aka orang wali keng tero pada milo terak de remes abrina terak ka orang lain mon pelita na tibi setrum tibi tak pati rajain lebat pana bagi muslim lebat penajaman kecerdasan spiritual. Apa penajaman spiritual? Beda telok Jepun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa itu? Tu satu az-zullu, dua wal inkisaru, tiga wal iftiqaru. Orang ni kemun tero tajem maka pangeran dedenah tero pangatajem tauhid dah. Maka orang gak ditoga bulan Allah kau tu andi sifat tong az-zullu aroma saena tak andi napa sakale. Mungkin nyambia jabatan, mungkin nyambia ke kiai enna, mungkin nyambia ke lora enna, mungkin nyambia ke soki enna. Tak ada pak, tak ada pak. Enah abak benih kan. Muslim ni kan mungkin nabi datu benih keng bulan alim, benih keng bulan maljah, benih keng bulan kecak. Mun si alim ni kan saling kini, ni kalim alim, mun kecak ria. Apa entah melolok. Bener ya mun tak bentah sekali yon jangan pidato dadi gula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah neng deki wallahul muwaffiq ya cocok modoh dia wal inkisar pecah atena nangis meloloh sejaipun Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani bila orang ria susah al-gham wal ham wal huzn arya atena atena jadi susah jadi hakikat tak cek saking ngebahasan ring sampang lo kata adere aing mata na tebus ke dalam atena bila aing mata na tebus ke dalam atena susah urusan akhirat fan halat badanuhu maka terurai badannya aja pun si Abdul Wahhab Asy-Sya'rani badannya sanggup untuk menerima energi dari Allah Subhanahu wa taala bila la tajem bila la isin nur dalam dadana kak ditogulaban panjenengan kening ampongi nurah kening ampongi lenterana kening ampongi pelitana mak dadi manusia saya tak ngampongah mon kasih aja matera jejeleng letemu jalang ni kamun mak menyemak ke lampu mati ya ki mololo arpu muni patein lambuna ki nyari terak ke si lain padahal mun nyemak ke lampu langsung locot saja malembengan langsung mati tapi dia tidak mau kepada tidak peduli kepada risiko itu yang penting abek semak ka terakna lampu guleban sambian sepanika umat ni kemangken posang demak ingak mangken maka tidak ada lain ayo kita doakan tokoh-tokoh agama kak dito dari paring dalanjang umur dari paring nasihat setrum tertengkia mau sampai ate nagak dito muraqabah musyahadaban Allah sehingga laku kening ampongi setrumah amin nikah sedaja si hadir panengan tore doakin mak bah nikah monolog ge muslim gelenon bada orang riberin bek terapa sabenta ka gula-gula pacermet seni kebahasana mon iki ai sete guru mak gridu tengki kwa
pah ngotak sini ke akhir zaman cepat gula mati madek dengan wapai ku bocik gula lem tabu gelenon pak gelenon bu gelenon saborana nyuwun sewu nggih nyuwun sewu iya kan kok ring coba kena solo godik ini ngagin mon kiai set kedua tak ning porob ben 10.000 manusia biasa nih oke ingat diberiin kiai banyak set pondok pesantren kedua tak ning porob ben 20.000 kak mon muslim mate panika bila lah mate mari tok betok lah mare paling muslimun mate paling saya tangisi ben anak ben bini ya paling tong setong ada budi lah kare mikir nda berema tahlil tapi berharap bumi nabi kiai pesantren saja raja pas set kru si mikir kru umat kehilangan berharap napa boleh sambian elang nih siapa sak bimbing umat kula ban sambian paling akin nikah nih mun kita apa nikah lebu tanah ya are sini gini lari semencing ni jadi beremma 20 tahun lagi beremma 30 tahun lagi ingat napa kebodaan 30 tahun minabi kiai kak dinto te paling lenceng umur taputran kiai kak dinto tak telaten nabi bimbing umat ibu demah umat ku laku pasangah betul mangkani ko akhir zaman cabut orang-orang Allah sadle cabut orang-orang Allah tidak akan pernah terjadi kesesuaian dan keseimbangan di bumi ini mula tak seimbang bumi ini kak kiamat mata rafi khalqir rahmani min tafawud marabas polami berde sedak seimbang tak ada mun tak berjaya marah ulangi boleh farji'il basara hal tara min futur polami berde sedak seimbang ambian mangken tawirit ambian neng mangken ambian arokok mangken ambian adeur mangken ambian hubung kembungan mangken ambian lalai kepada Allah apa mata kiamat angin serkeleseran angin panika berbana wirid mangken wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum mangken angin nika berbana wirid mangken angin nika berban serkeleseran maja tasbih mangken gula ban sambian tak tasbih tapi mereka atasbih kan tak kiamat dekik ni ke angin ni ke neng bila kol setong congok kol tong mon kol tong ni ke yang kui orang khusus hawas kol tong bila kol telok la banyak dengan kui kolan la jaga dadi mon mian ro dadi ring wali jang ngiding dapat kol tong jak ditedung gelu kurua polan anu magi angin neng ambian sak wirid gentenan orang-orang wali sak wirid bila kol tong apa angin neng du cangeng aduh apa saya kalako lockdown merolo kita apa jo gula mangkena kebaik gerakan terodawa noro gulem ya mari kita balas kematian dengan kelahiran mari kita mari mau udah kisunti pada tangkur semua orang ya tak ya temu mulai gila semua kurun gula gini kan jadi kita balas kelahiran maaf kita balas kematian dengan kelahiran tore udah ngandung lagi bah ente gel mon bahana nambian wali gula ko bangwa sana da yamin oke urusan kasih ngandungan ayo pak deki lem Jumat lockdown kanceng lah bang smackdown lun bulun bah insyaallah sebulan lagi positif bah sah insyaallah amin lema nilpon suruh lockdown dia gini kah bon berarabu ngiring dan gula panjenengan tetingan mangken nih kah apa gula panempian nih kah mangken nih kah mata pati mantipun yang siang ada ki kerep ya bagi neria sawirid ada deki kol setong neng bah tanya ki biasa kita ngire jadi neng salah neng ambian awiri mustacok kol telok lengan tang boleh angin arole banyak singan kui lah ambian detimon kol telok jekero la banyak dengan kui rula boh kan tebuna kanjeng Nabi sulusul lailil akhir sepertiga malam terakhir iya meletak merepot
Karena Islam gak dito, al-Islamu dinun wasi'un la haraja fih. Islam itu adalah agama yang fleksibel, tidak ada kesulitan sedikit pun dalam agama. Tak pada berat aja. Bukti itu apa? Agama mon bada keterangan wiridan yang tidak terbaik. Cak terbaik kapi. Afdalud dzikri la ilaha illallah. Paling utama dzikir la ilaha illallah. Afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paling utama cak baca engkau ben nabi sebelum engkau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat lain paling bagus utama, paling utama wiridan. Setong si mengandung tahlil, dua si mengandung tasbih, telok si mengandung ikrarun minad dzunub la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada bacaan sepaling hebat angin solawat, maca solawat pak kemari si bener. Mangkana ana apa mai beri senikah sakongan sambian ambian maca solawat mulo tak maca lain ya toren, ambian maca Quran mulo ya toren jak maca lain, ambian maca istighfar mulo sebenting maca jak berkikap jak kekap maca bi kebian baca meledak ngerumpi melolo biar mau gadung apa entah jaring bah nyampung hari dia kebiakin maca nama segi buru jadi belela apa sih kesokan ni moncok minta sekali awirit melolo hebat sampean. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa orang sesibuk maca Quran adikir monolog angko tela kalau pai seminta kasih engko dari sibuk se maca Quran dari sibuk se adikir tela tak minta angko bingko orang jadi bakal ibrina ri beri si alebian ben seminta kasih engko. Allahumma shalli ala Muhammad. Baca Quran magi ngandung lejak lepele surat jak milih surat Yusuf jak milih apa dari adok le baca terus magi maca surat Al-Bayyinah Al-Qiyamah kafirun jak tak kira gugur jak terus baca deui iyalah baca magi le maca Al-Qur'an jak tak kira bah kiamat baca terus lejak lepele surat lebah ngatamaki pola me pas engak lembek debune kiai Jember ni ke pada pesantren raja, potong itu di kiai raja. Nyai ni ke sarang kiai jadi pon minabi apolong sebulan sekalian. Apa? Atau wali? Atau berarti reng dinare, berarti sekut berarti. Duh ya Allah, waro letuk roh. Binin siapa jadi kana? Ekwa, ekwa. Sebulan nabit gelu ya Allah. Gula geng ini kan gula bak ragu apa tolo bulan apa bulan senikah lambak Sayyidina Umar nikah ngutus ekspansi dakwah keman gak man bah berdering bini berpana ring guring senikah sambil nyanyi kesepian ijak letina laki ni kan jablay jarang dimulai on dibudin ini kaki dibudin Sayyidina Umar bah anu hati kanan putrana ini hebat serah Abdullah bin Umar hebat Abdullah bin Umar nih dari hebat atau tahu enggak mau napukah beni apukan nase langsung apukan rajin jauh unggul congoi sejarah rajin ini pedut pak ika buka pak gogo yuk Allahu Akbar mon bianjar onero ya alpu minta lembu ya mon dia lain deh kayak lain dong oh gor ya mon gue tak ini kaki seni kanyam napa ban Jumat manis pada di sini kiai guru medebu jangan kano ini kaki kanyai nih kadinto hatam ampon engki bule pon hatam mada
mau nembian nekuk nggak nikah insyaallah tak dem tedung jak tak dem hatam ambian bila siapa lo nggak tedung mau ada teh hatam pada ban mula mon malain kan akan adat ngodadan ajri banjak sangsung apolong jadi jong ban jadi mon mat anu jadi hari porpong mentan anyar mari dingaki nak poton lete tireng bagus dah magi salat sunnah 2 rakaat mari de ieu pah macaria jangan pangoca tele on tur make nafsu na make ko tak ning boleh yo ko ja magi gula seni kaki on para rabu sebidan gula mul jakin dadi senega wal ingkisar pecah apa lagi terakhir wal iftikar aroma sabuto ka Allah tak ada sega buto kecuali al namung buto ka al dadi doa ka dito mun romanti jepon Imam Nawawi idharul faqah ila Allah mapadeng ja aba buto dak kajunane pon Allah aba nika fakir ka pasira fakir ka Allah buto ka Allah betul buto ka rahmata Allah nah pajar yang abah nulen gampang semua itu titipan dari Allah betul wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u fala budda yauman an turaddal wada'i'u harta dan keluarga itu adalah semata-mata titipan dari Allah maka pada suatu saat pasti akan diambil kembali oleh Allah maka kapi mangkan make andik mobil mapan jak bong sombong kita dia kun tukang parkir di tukang parkir di mana tukang parkir pokok make patoroin mobil pan mapan jatah pokok aja jawab ini di TV dateng pajero ya letak misem lebih biasa prit ya dateng Alphard biasa kalau boleh jual boleh ya ledak masalah dateng pickup mayu carry mayu jaring ku tetepan keng biasa mon tetepan banika mon enjeman banika mon iba beli ya kotu bagus enggak embian nginjam mobil montoro ibrik nginjam boleh bensinnya ese paposa mobil apa mapan berseen paro om arukuk laku si andi pah ngoca bila sing nginjam boleh tapi mon sambian nih nginjam bensinnya patompes ben sambian pasalah teh koniin usah koniin sana pas teh ini saya pah ngoca terbeda nginjam boleh ya jelas dan ini kasih kocak syokor nih kocak syokor pabeli genteng pabeli hebat ingat ambian mangken ibrik lakeh laken roba mapan latini padahal keluar minyak robuki ke cara nada remah beri deeren si agisi iya bergisi-gisi laken nak lakeh wahai para lakeh bini nembian beseni keginya padahal glowing glowing nasi guring mau nertin geng tanah bakun kering mau nanti bese pak melihat skincare melihat alos mau tandi care geng tu akibi gula mian tersoki mian santak boleh suara terlancar rezeki amin mantar barokah amin menurusan riana ranying munye no amin kan kun para tak pekak daerah bamak modi agenda bentuk ki ure pikir tell me bentuk telat mikir dengan ki gula pastorona tak bojeng asar bat orang ngapar ya makai keturunan bujuk tak bojeng asar pun mana pun etono ya sangkuta ipa lempu ngara malaikat tak tahu kiai tak tahu bu nyai ja lempu lah bola nana neng pemain ringko penonton hanya dinedin ja neng sebab korang innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk sebab korang iku kita kota alpo siat tangana pon perangakin Pak ambian bu montro tak nyak banyak sosa target kebungan aja kita engki jadi ngaki engki liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzanu bihi sosa no mele tak kita engki kebungan nanti aja kita engki
ingat gula gelak bah ngocak kok dekik mun yoncang Humaidi kok tu tetamu ban susu pahaing ya susah kok lah tak sesuai target keng mun gula gelak sini kah engkau dekik kok moro kok Humaidi engkau bulan Humaidi ro anu sakut ka Roma gula tu wis lah nang make beri apa ya ada masalah jak target gula gabungan tak apa dekik ambian sini ke bini tang bini ro kok tu sabar kok tu alatinan kok tu ngedini kok mau bini boleh nang raja kuna contor ya wah kunda iya lagi kira apa jak kun guna beri contoh jak mending kok nyinggung bean kun malan nah aduk sebisa dinar itu wah ngocak sebini ketokak kapiring bini ada ya oke maka diguli sini kaki ya diguli lagi ka bola oleh panjung emas dan lek ngocak bini gula bi no ya letin mon melihat TV mon beda apa tak anu tak tut nuntut pas ahlak bagus target aku anu kedua kulaku mun tak sesuai ban ekspektasi tak sesuai ban keinginan tak sesuai ban anu dibudin ngitek rumah atau kah tamat kok jak saking anu tang bini pokon lah kau turing bini lah wes lah magila coba lah juga jaga aja pate lambun ya daya gia mbian reng bini janyak banyak gelu target ke selake tang laki ro kutu lampok pelak setiap tikungan ada tidak mendua tidak berpaling ke lain hati belencelak ngalak tibi edim menemua tak kira nemu jadi sesai dah rumah sebenting tang laki apa jeng letep ke kiblat lewis tak usah banyak je cerita jadi ban mon bah beda pelak pung cok target tak petet kitengki ternyata pas standar tak petet tengki ternyata le online tengki alhamdulillah pokoknya dah iya ge ha biar jawab ngocak kok mau di ban terpaling na bunga kok mau di ban kok tuan diri ya ke Mekah 5 kali bisa ku tak benda lebih lah sebenting lemayu daripada bunga kakapi daripada sehat nak foto saya tresantre saya nak foto saya ben ilmu noleh manfaat barokah ben nikah gula ben sambian bisa along bolong ala ko kebagusan selesai itu saja sudah target kebungaan kita insyaallah saya betul demikian yang bisa kita lah lambung Bedelang ker arah apa yosong jadi ya mata nak kasoban lakin aja yang kok cak giai kok ibadai kata dia apa boleh lakin dak onreng bini mak dak iya yuk tapi entan orang perempuan tuh hebat laki-laki tanpa adanya wanita tidak akan pernah ada apa-apanya si aku apa ya jadi wah ngocak ke panitia onceng boleh ke muslir ya kun yalam dah yalah seronceng boleh dua kening tang badang kau kan bu wis ulah mau lemon mon beda salah mon beda lopot jangan sapora wahai para youtuber dari di mana dia Wah, mon rawa, mi item mon longkok cok bude di mau. YouTuber aro di dasar, semua pun. Tahu ya di mana? Ini apa namanya? Ampunten Allah. YouTuber dari Ampunten. Panjenengan, ikan ini mah. Enggak dito, sama. Ya silakan. Sebar dakwah, tidak ada masalah. Oleh bese, doer terhalal barokah. Boleh tak ngambong ah? Enggak, lah. Kau sabri, enggak, wis lah. Gula anu banyak online dari ni kah gula
Haram punya online aku dari YouTube nih. Alhamdulillah. Sekelangkong telah menyebar dakwah kami. Sih. Keng jok tong potong jok. Boleh sekudi kiri orang pelian kelebun gara-gara ikel tokel lo. Kok taruh noro. Buang kok kiri pelian bupati mak anu. Gimana? Sumenep mare kok. Pelian bupati ning Jember. Tong potong ban orang. Melian nomor 2 sedek iya ruah. Kok abi datui Benggalan ruah. Doi ko boy pidatuan bupati yon bi orang tak genang kuring orang. Dong kok isang ku pendukung iman diman. Aku palang ring orang dinyan gula. Padahal gula gun ngocak mbian andi lake soki keng tak tu mani ke belong tedung. Tong sedek iya rojan ko ruah. Enggi kedua. Wana ledepak tadi kelebunan. Mohon saya ngajak kol tokel. Sekali itu pemantor korang berlangkong nyon sapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.